Ngiyababingelela benkosi, ngiyababingelela bendlovu yakodelwa sabayihlabe ngenjongolo bayibangela amanxeba kulophala. Ngiyababingelela abakasombangiya kaNdaba, usombangiya kasozatshelwa Ndaba, uyatshelwa indaba ugijimela eHawini. Usongobe sewamakhanda inkomo yanganene yothengana nayiphi nayo inenekazi, yothengana nombangambi ovuma emashobeni. Ngiyanibingelela enhla nasezansi bakwethu, nibingelelwa ngumntungwa ukholo ngingwakwa Khumalo kwiKholo Khumalo TV ku-YouTube, intungwa lasenhla kwasokhumalo. Ngethemba nonke nisaphila bakwethu, cha thina sisaphila emantungweni, sisaphila kwaKhumalo. Naso-ke inkunzimalanga-ke yomuthi-ke wedlozi kuthiwa ungibonisele ubulawo bedlozi lobu bakwethu. Umuthi okhonzwe-ke izangoma, umuthi-ke okhonzwe izangoma, umuthi-ke ocacisa-ke amaphupho, uyaphalaza. Umuthi-ke ocacisa-ke amaphupho bakwethu, nina beqhawe, nina bembube, uyakhanyisa-ke indlela. Ubuye ungene-ke nasemithini-ke yenhlanhla, ungena-ke emithini-ke yemhlophe-ke yenhlanhla, uvuma kubangoma bamhlophe, onhlanhla emhlophe, obhubhubhu. Ungena-ke nasemithini yobusoka futhi, nina beqhawe, ungena emithini yenhlanhla kanye-ke nasemithini-ke yeyinsizwa-ke, iyinsizwa-ke ezeshela, kuthiwa ungibonisele lo muthi-ke lona-ke bakwethu-ke. Ubuye-ke ungene-ke futhi-ke nasekuhungeni-ke amakhastama, nina beqhawe, ekudonseni-ke amakhastama-ke uma ngabe-ke umuntu-ke enebhizinisi, nina beqhawe, nina bembube. Ake ngime-ke lapho, baphile abezulu eliphezulu, nina beqhawe.